bwako mwithiria wa Miru TV ntukweku nitite na mbere boya iri njumaini ya tariki 17 mweri ni yeli mwaka ni 2026 kankwate oeni kirinteto cia Miru TV ugoro bitawa tirimbabu na monene wa mathithio ni Paul Ngojiri tukiambiria nteto cietu bamwe bakari kuma wondi ya Mwangandia icio mbunge kia Central Imenti ni bamenerete bunene mubunge wo Kilimangoshini ni kiraba kuote ngwe aritirete akari kiri icio mbunge ki haraba wete barabara na kinya stima ni kinyamara kinene kiri icio mbunge ki haraba wete mwakene yuengirieli mirongo ile na mwanja noka akana moliki wetu wanteton Defo Gituma no ina ripoti na bwa kariba wandi ya Mwangandia ireri kiri gicigo mbunge ga Central Imenti county ya Miru ni baumirite na kuthombia bunene mujumbe wao Kilimangoshini onikira kindigaritie ni mbasari cia Central Imenti ibwoigerwe kinya laimu agetata akiuga tureta kuromba mbasari no ndiuria cia Central Imenti cietaga na mbasari iu ibo cionaga ndioria ina cietaga kinya nyuma yao kumunenkera kura cha gipindi kia biere mujumbe uju naremi kureta witi na mbere kiri gicigo mbunge giki na gutebyo buru ethirite agitethia nabyo akari ngachoka nkoria kirema imbishop tenya reverend imbishop kirema imbishop wakiri wa independent Kenya yonde na niwe aririo rongo 2017 yajira Mbaraka arauga itomwe kura na agatwikira stima Mbaraka na ngene agekira stima na ara Kenya agekira stima turamuringira kura buru na wendi bobwega ende stima yu totacionere acoka kaire 2022 atwira nande bwandingira kura ndare go bwikira stima bukandingira kaire tewe ugire nkurukia karibaba ni borotete thina ya wagi bwa stima barabara injega na wira ne bunge Kathumba mujumbe uju ethirite akibekira mbere bamuthura na kuuga mawira ne jau jonde mujumbe uju na aremi kuja kinyaniria about stima ira chiejere na aja siejire cheruru electrification lakini area ngene ele blacklist nawe na tumeankama na oni na titu ichia umere gwe titu chia gwe namba chia titu chia jukitwe ma titu namba chia miunda ichia jukitwe imiunda titu jukia roni kana ndie ndo yongwa yendelea ga tutamenya no ntone gita mono stima rira namba chimunda chia jukuna stima itagitate itakinya kwa atori bali ori atire namba chia miunda yao iko jukua ina yetire na cheke bana na kila kitu irondo etere gukobwana namba chiao kana tagwetire okara kwa ukira tukwenda itume mundu kwethira tutiuma mundu ne imbio etha tutuma mundu ne imbio kira tukwenda ne electrification matwe itwagite kwe kampuni twongeria je itete na iteche thirikari nuntu bakwaga stima nitwagire stima twe nuntu nande mweshimwa wetu na awetira stima na twara gwikira stima tusemurikira kura ni araba kirikiria nande akaribaba baugite bakethira bagichinchi otongeria bwa Kilimangoshini kiri kithurano kijite kia mwaka jwa 2027 aturiuga imbio kaire atori tole amukale ni bwega na mweshimiwa mantu twauga uthitherie orego thiro tagwata twauga iwanta wa muringira kaire na ndeke wikio na ndeke nduritie mbasare stima kwa riorongo no bishop munene kwa riorongo itwaba ukathukiria ba bishop rietwa Kirima tiga kuthukiria bishop rietwa ende bwakura kaire tutemwa ibo mwetekerio u nkiripotera Miru TV mbita Jeff Wagitumam
Adasi mwanya mwandiki wetu wa Nteto Jeff Gituma nontu bariboti na njira inkinyaniro na tutana mbere na Nteto cietu nakio ikundi ketithia bikibiki kuma kiotene icio mbunge kia Igembe Central ni bakudeta nontu bowa cia kithiki arabatarĩrĩte mathina nkabo yarabaithirĩte baikilũke radio wene na mbrene bakiuria mbunge wa Nteru Dan Kile kuyuthia wirane burabe kire bwa kubokera Shade akiaria chairman wa CDF Nteru awite wokwa kwa Shade ni kuretete nkusanio atiatika etithia bikibiki na kuroba thoko na nende ni barikite kuatanira na Shade kethira iya kwa ntuko ite kuraya mwandiki wetu wa Nteto kuma video ya Igembe Mukirio Nkunja na kulikithia etethia bikibiki kuma kiotene Igembe Central ni bonanĩtie muthuro yo kini mubunge Dan Kile wa Karitho bakiuga ati no mbere kwithira kioya na kathumba kana etethia bikibiki bara wita akarira skuru ya driving ende untu bo botomba kwithia bokiuyura untu murungamiri wa bisi ya CDF no acokete na kuate thakaini ciarwirwo mbeca cia driving na bara beta skuru iberere kinya kubwithia kierio Dan Kile kwe bonda shendi atwa indiere atwagera na atwirire ayuku metene age atwagera na inyana atwirite mbere nyoku metene na mwanga thai tomba gokwa na thayo gya kolele twendiri wene tore bikibiki ciondeiri wene ire bibi nduritie batu turia kamwene au onto kamwene au uria wari kinya biria atio me akoria mabwethi atia kwaraniria mheshimiwa ire arabwithia Nteto scam ya onto bonde bora ke ile bwitha cia ndene Igembe Central scam ire arayukia nto arandika marieto maratachi utheri araendi na ara wiba kubwithia driving school utekinya mundu nyomo etere grass na uteo bwithia kierio so kana ndo bikibiki ibo etere kuthoma ibo athomere ibo aero license aru thomere ontu ara ba yoru ari watharu arogero ni auke weta ogegero yo mandri mwana ona mbia otumura cio theri nana nge driving license muna no kiaro nyoro ibuchoro kwa muno wetri male ranto mana mwanja o mwaka 700 barabara ya bonda mbi license kambe tukichoche dana zagu mbesi mheshimiwa Dan Kile akishiri gorosi cia mbere ni cia vijana babunda na rira betre na kuthoma na skuru kwiba mo bendele na kuthoma boya na bangi na bateta kirasine bara bendele kuthoma boya ori ndi bathwithitikerio na bakona driving license cio bara na bo bateta kirasine batisinyere keri kibwitha cua ibo bogu bakiringe sale pamukibo kana baberutere batukumenya bikuendelea no onto bara beta kirasine bara bangite kubwithia exam ibarite na ntu driving school na bakawatanira ria keri kabwithwa kaitene kau ni bawete kinya kwira ne bekiri bawokero shendi ya bikibiki ni mubunge uyu ende hatomba ne kuyuria na riu kiri bisi bakiwa mubango yurio na kiumikete thira shendi etiranjirio wakwa no ura kuruba thoko amwe na etithia bikibiki baba tari bekuwatanira ara shendi batire ni wokwa tuandike list ya member baraba kwenda wende driving school bande kwa anto a member bikibiki badro a member ngirithatu we kwande ngirithatu wandike were ni anto 7 takio ni anto sisto ko yande ne adro ndene Igembe ndore ana mantu akoriaria kuma mweri o mwanja anto baba bikibiki bakuthoma driving school begara bakuthoma degree uteweta ibengero irasine bamawe etu mbesa lakini mheshimiwa huwa nurire no iranto more than 70 aba ndi manto driving na mwanga thai anto iba thomere last year on the kuma January 2025 mwanga December na mwanga thai batabwithikerio driving license ningothikia uthomete itarina ni omwari omuganele lakini mwanga thai utemto na driving license agira gyote no de mbiti siegwinya atho karibu apagi mbiti twangerere pagi na town toria ado bwetheri maweya no irora thimithi bonda sendi kuringana bora batwira na mwanka thai uteyo bene obarungana nge kuru thokone bouto ntu bubweya aimbi utesera antu ba murume ondani antu ba bakungire kura na nkoro emwe kenda ombo baundumia lakini wote baundumia no kawendeleto o kusundumia wewengwa weri ya mburene kanto ba tora thena na bia chio bito kwa nato akena chio timbia cha mireke timbia cha ngombe chiake sawa toru watu akena bia chiao sieto kwa mheshimiwa unaambua na sio tafadhali na tukuombi ukuje ujenge bonda shend na inkuwa mbichi ekeri sa financial year dire atana mbia cha rero hii imbi cha veriate ya imbi cha veriate ya onto bare mbia cha ka shend bonda
iba chwe mbeche inge bebe thiate ya iba kwa bebake iba kwa bebake na bale awaka bobange manto ya kubuithe maandamano to bange manto kubuithi nyarambe to twike nyuma musonda na ubuchinereke yake bonda ariko itwetire na twabangania antu angi cindi oko twina vijana bara bareo na bara bakumenya uma kiutindi bakumenya kubangania itwangi ara cindi bati wokwa na in the next 5 days cindi gethe kwanjiri wokwa. Nkiripotera Meru TV kuma Kiotene Gembe Central Mbeta Mokiri Onkonja Onkonjana kariba bodogosi ne wonanete kwanirwa ko ni gavana wa Meru kana ni uritingwe bwa gavana wa Meru Reverend Mutuma Ntwithingia haraba wetenende kaunti ya Meru iri na thiri na kinya barabara ni kuthondekwa. MC Mwitonga na utariria Nkiloki. Akariba abothuguci ni bombite kwithirwo bakionania ngwataniro nene na bakatha bunene Mutuma Ntwithingia na Nkuruki bomba kwithirwo baikatha kithurwe kindiki aria bombite kwithirwo bakiuga ni Mumiru bara bugate Mumiru bamenye kithurwe kindiki ni Mumiru kama mukario sentimenti abothuguci ije turi na arua mbere mangu cokia nkatho kwithira thai twi Miru yetu thai itina kerere twina ngavana wetu Mutuma Ntwithingia thai utikerere ikukerere ire kumonga thai iji ingugi tugwitirwo ingavana wetu na tukagwibwega sana chonto bakwithira twina ngwataniro thai tukona twina ngavana wetu Mutuma Ntwithingia aja na MPs betu ba Miru tomba kwa twina bo amwe na MCAs betu na thai na ritula tweta kansene gwa twika imuko mo gwita kansene thai tukwa twika kansene twina antu bonde twana ngavana wetu twina we amwe na MP wetu twina bo bonde Mr. Kelemangusini patonge utimanto ja kabati kathirire thai tugwatite esa Mutuma Ntwithingia na ngava ni tugusupport nenya sana twatega urogo twitira ngugi thai utikerere Imiru thai tugwi ngugi itutumage Imiru kaire na guturetera nya Professor Kithure Kindiki mwana wetu ratwendete sana na ndigwa antu bakiuga Kindiki mutharaka thai Kindiki Imiru ari aja sentimenti utetharaka Kindiki ari utimwanya mutharaka na Mumiru twinde twi Miru imwe na itu support Kindiki nenya sana na Kindiki gwatiro uno twite wende gutwitira ngugi itukona ndagase tharaka nithi thai mibango ne gweta contract bare jirara and then ndagase nithi itukona ngugi acendete gwitwa twina cibitari yetu engineer waja thai na itirie ya level 6 monka thai ji tukona ne ndete na gwitwa na ndawa cieku kuri twika gutonekana kairi muntu umba kwithirwo akigwatithania antu jauria Mutuma Ntwithingia ombite kwithirwo akithithia agwatithanie bothe na Miru yomba kwithirwa eri na okiri na thiri sana tonto ndene ya ntura ije yetu ya bo centro imenti ire tongeretwe i mweshimiwa wetu Kirima Gushine ni oturi twina kugwirwa gukunene na gucokia nkatho nontu bwangugira iti ngavana wetu bwana Mutuma Ntwithingia mwana wa thiri mwana wendete okiri mwana wendete maendeleo mwana otio kiu no mugongo itukuona na atucokaniririe MC betu bonde na baria mugambo jumwe na nande o wondi onthe riuga ingugi aciari natwe turinja turiuga mwathani arokumwa nontu thaisha nande ngwatano eriuma kuma eguru kuma ki mwana wetu Kindiki ura twendete muno ura tutethagia muno mwana wokiri mwana othiri makanisa jetu jonthe na arua ajojoritwe i speaker wetu bundi ona kinya MCA betu bonde bari amwe na batu ntukweje na arua tukungwira ndorini ai bishop wetu na nande tukwira mwathani bwega twite na mbere kuromba na gucokia nkatho inene nontu Miru nande te Miru ira thirikari gwita na mbere gutaga ritho ria wega na ritho ria maendeleo na nande turiuga turi ekuru ati batwi tukagwatira mwana wetu Kindiki mwankete na mbere 2027 na 2032 itukuromba ethirwe president wetu uria tugwete na twigikite twinthe kuma Tharaka Nithi na mwanka kwija Miru county nande ibwega na nkuromba na gitio gikinene uroti kumenya ati mwana uju wetu no gitumi atugwate njara na maromba na gwate njara na kumwigika na kura cietu tukiugaga cionthe tukanenkera vice president wetu Kindiki. Tambetwa Gideon Mugambi
kuma kwene ebothuguci Central. Inkatho gucokia muno mbere ya Kameme iguru ria mwana wetu Kindiki, Professor Kindiki, na speaker wetu Meru, MP wetu Kirima Kusini, na gavana uria twendete muno kinya batu Meru tuigikite ariwe mbingo yetu Meru uria tukunengera kura cietu thai atucokia kuthithia njira kairi na kwerekania Meru icokanire uria iraraganite Meru ni icokete amuthai onto thikiria kaenda utika bati kai Meru thai ndene Meru county tukunga ndoithinkia mukono ombo tongoza Meru uenderete na akinyuka guo. Beta MC Mutonga nkiripotera Meru TV. Na karigwa mwirira wodi ya Chiakarigani bonanite kuria kwanirwa kuoni kiraba kuwa ni bateaniritwe kiwiti na mbere araba kuwa batina bioro dispensary Ruiru na kinya barabara ni ithukangi araba kuwa nindi maumuya ni bajariiritie nterewi ikura na we Bishop Nicholas Mwathikanugu na asemanitie na ikundi bitandato na weka wirane bwa kubiwa tambaru kuloki na ikite wirane bwa kuthirikiria dispensary ire kwami wa kabiora bya mwingi na kinya wikira mata thokone ya mwerera mwandiki wetu wa Nteto Ndegera Waiguna na wikira kirore Kamariro mwerera wandia Chakariga Inoma sinoma ni fire si fire kanuni fire si fire kanuni fire si fire Bishop Nicholas Mwathikanugu kuromba gite KMC wandini na Chakariga akiwa kumane na burakari baba benere tono tongoria bokorokete na boriku wandini eno ka kwenda gucenjia ciaca cha wandi eno gitumike mutongoria kuthintura ikomea mathina marama entura tutithura mtu kendaga mia gite na iketo minkwenda ucenjia ciaca Chakariga tambandare kanto baringa kubania beno kamoje kumama tuina rwembo rwa Rwandongeri cigitatae bwamenyerie koya bukenwa bukanengarira kura bukenerwa bukanengarira kura emunde ndaya kubwera butigakobithanie kura cienu kairi Kiringanja kikundi mwanya ntere ino koroki yake yana wirana ba kuthirekeria waka dispensary yake tona karira rema kuthirekeria waka kioro na gwikira gitande ria thoke ya mwerera akiuria kari kuraithaire mutongoria uri na maoni kagitaga kura mwaka wa 2027 ndienda mtu ya mwerera agabone nkenya mwetwa manifesto ibatie kubwendere manifesto ya Kanugu Timothomu angachiangania ndakembe getithi yakwa ndezo cia ndakerenge thi yaku nenkane mistari ya kembere mathama gitata nonto Kanugu akwamberia waka cibitari nonto Kanugu atwekera kioro twetethagia nonto Kanugu aturetera gitambere finalist wiki kinya ondigerete anto beto wana friend no no ere kuthira nonto Kanugu akurutha into bithatu bina ekira bendera areta cibitari athondeka kioro na choka areta gita anenke ikundi bithandato mbia buraithage marando maranda atiga kenda baya bathie goro yakwa gotie bukombeka muntu ayaga akwinie kanywa katheri kagitani gwako Kanugu amenerete ware minister wore mithikare ntore nonto bakugeria kureta mbathukana ndeni ya mugongo Ameru itigo olenjino Ameru barabo athire bomberia ochencheruga bwato Kirimania Kirinyaga na mpere kwa ubumete Tharaka rentore turumuritho tero kajoro tigana na kithoro Kindiki Bueno Oburu Ondinga mukororoka aria kina inaga maguru burekane na kithoro Kindiki no atokwa natweka president wa ndora Kenya thate na William Ruto bathane mianka nge 5 bathi 2 term kithoro Kindiki no athi mianka nge 10 kuma mwerera wandia Chakariga nkiripotera Meru TV rito Kambeta Ndegera Waiguna Sana Ndegera Waiguna na Varensi bakolo twa hario Grace ya Kinyamu na Jean Kanana ni badera kirete Felicity Nkirote Biriri nonto bwa miario yawe nyuma ya kubutwa ngwe arabo wete miario yawe ni ya Mudhoro na tena mwerekera mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Okiambi no ina ripoti
Grace Gakinya munanjienikana na bari MCs bakoroto kire mbunge ya kaunti ya Meru niba umerete Felicity Nkiroteberere kumana na miario yawe ya Arua akioneka gutangatanga na kwagia mwerekera nyume ya kweberwa kanyene ka mukarigite wawe ya Sunday receipt system ajanthi gurune oerwo ngugi uraremwa nio ukuremwa nio uranjoini sendi irengi DCP ndere antu bonthe baremerwo ngugi baragithathia barebera thirikari na ndendo kwira atiri Kenya kai na mpara uratigire okururia nchuku cionthe na ndiko kuraumwa atongeria bangi riri nya mtu agwiri no muruma utembaro biriri uria mbamba we na manie na stations cionthe wite na kunde lakini kakwira mama mtu aromba akura na inyietie no karomba kura okaewa lakini kutukana wakubwa wengine haitasaidia sana. Mutongerie nura ukaromba ibwete bienine bonde baumira babo bakwenda women rep kinya ndomba ko ngenda agiteke MCA kibere cia mpumire tutirimane kienine ndebene ugwe utwire urungamirite nchuku ndene Kenya yonthe oweta no ko urungamirite nchuku cia Kenya ugwe tire utwira ni bingana bire nchuku ne yu na rira nchuku ite ne irio tatwira na nchuku riri kuretwa fertilizer ite agirite iretwa orioku ugetikirie karoku no te kuga fertilizer ate bui nego ko receive umechokia Mheshimiwa Kajuju na ingoge President Uhuru Kenyatta itwene na aretera obisi obusman gutetera wanyonge Meru na kuna mwanyajui ogwa na ndio no karite nura ingogere miake gwethira ere birere wandikithitie bangana uringana tongeria baba birire atongeretwo ni maruru ja kweberwa kire utongeria akioneka kuwatana na njore ya rutere rwagana na thirikari iria kuringana na bone ya ibute Kajuju no go support terero romba kura cia women rep kaire mia ucinda no support ne anto kithumba na ndio we kuonania we incompetent ogwa we mwe kurute bwa buru kurita ngugi no kara umwanto bangi ukara umwanto bangi buru mbere kerito akare turetera muntu ya birere kaire ngugi ne national na ndi kurathukire inya gwe kerito tukura rero kacura muntu ngugi kaire cura muntu ura kumenya akandeliver lakini birere tunakuchua ukore ruinya kwe mwarire awanike microfinance Meru County Mheshimiwa Gereito te kona ja muntu no andikirwo no etere mama no andikirwo mwari weta wagatweri wato mubuta na ari na twana twiri na gatweri after kubutu etho out no ari kainyongere twana twaitu children's home bari birere koma watu Nkuruki ni bateterete monini wa Rais Profesa Kithure Kindiki bakimeneria miari ya mithikali nturi ya kugatharaka Meru ire ambiru bangi papa kuthura mwana wetu Kindiki kabokaria atia pamwe bakuanga Meru angatharaka Meru nyari nio Meru tukanyange pole pole na twite heshima nene betu na atongeria betu mwanga twakana ntaka kana kumeneria bangi ugwa kuga mutharaka thimu Meru karanthe wichokere na in case of anything watwika kwe Meru ukaringwe mutharaka ka Meru aringe mutharaka muntu ura warite miari eu ajukwe na ajukirwa atua nundu we mutongeria utumba kwaria mantu ja ukwaria ja neighbors na uga mutharaka thimu Meru Gachagua no wa munyoro teno inya kukwiraniria Meru kwau twirathira antu ba munyoro ibo Meru nundu jau jangi batutu tukumenya tuje mutharaka kuma egita twichera twethire Meru yonthe gwatanite Meru yonthe kuma thuchu mwankanto nyiri ire Meru imwe wigwaja kuona mutharaka te Meru Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Na riboti ya Mutugi wa Kiambi ni etu akanyaka kunoka kambike Meru kia nunu na mirimata nisokerete na nteto nkiluki.
Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe ulimu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni untubo waku nandi no uchiandikithie no gatuika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie mero na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. sana mulethire na ntuboita na mbere kurumira Nteto cia Miru TV na tuta na mbere na nteto cietu na kio kiama kia nopeo ni kiambirite campaign ya gutira Anthony bauciandikithia na wingi ya ringi kura rwari musafara yone yuliongere kirisio mbunge kia Buri bakiuria akari kuciandikithia na wingi nibawatirwe weni ni akari na barabu na netie kwata mbaru kana kwirirwa mubango yu harabu wete bakayo wa tambaru amwe na kiama kia nopeo mwende ole ibuni no inasio Oni bukaredi gicigo mbunge kia Buri kiri musafara yo kiama kia nopeo no yura yuitite na mbere Miru yonthe rwari Buri Edition aratongeria kathumba bakiama kia ario coordinator wa Buri Emmanuel Bundi Manu bonanitie gutariria mawe ya kathumba yara yaumana ciana kiama ki gitumi bakua nikio kiama kionka kia Miru na nikira Miru bari tayari kuwata mbaru mukibona aiga mheshimiwa Mburu wa Buri na tuende coordinator kiama kia nopeo pesa sawa wa Buri bwaga msimu joja wikiana ba grade 10 mheshimiwa Mburu wa Buri na kiama kia nopeo ikianjo kiriana baro irorera na batano na baba ila school fees kuma form 1 mwaka form 4 kuma grade 10 mwaka kila mambo wa Buri ataibura mheshimiwa Mburu ibwaga lakini to kwa nanjero Mburu wa Buri akijaro irorera wengo teu mheshimiwa Mburu wa Buri karo nyingi sana no tubago twa coordinator Manu nikenda coordinate Buri nikenda Buri tukauga barambe tukauga tubara batio tutira ngugende ne aroire orera noe
Ulukia kari ni bauru tu wisiandikithia kiri kia makena ni kenda baeta na mbere wikumiria kio o amono siandikithia ya ringi kura na ni kenda bakathura atongeria baraba kwenda ithurano nebia 2027 Toto kia kura Rongo lisasi na karamu kako muta na kako andeka ikure kuteu Nane toto kia kura kia natoringera MCA wa tombi Tomo ringera kura na tomu utapana na wapadre mezo trita na ngoge Tori uga to siandikithia ya ringi bae bakura na nkoro kito siandikithia kia mene 9 ash ya tora letora ku na namba ya kibande na noringa kura omere okay otonye kamene kajuka kuna alo ko siareria ikura sonde na ko buromba to beto bakebere chia ku ya na arua to chumeria ni tuinda toro kujukia kura ato beto ba edi to siandikithia kura to kura ike 27 tomba iguita tongere maraba ke tuitera ngoge ndene yakeberechia tubeberie na tukira tongeria maraba komba ibo tuitera nguge ndene yakeberechia egero mbandu mwanda bakeberechia tuko ya nalo ndo tutoreo keberechia na kia matano peu ibo chokeria mheshimiwa Mpuru wa Bore nkaba sana no tubo tuletera kia ndene yakeberechia so ndero mbandu bakeberechia tujiande kidia kile kia matano peu mheshimiwa Mpuru wa Bore tukamromba akinya keberechia ja wewe ngona maguru jawe nikenda kejare yandu bakeberechia nikenda tugachia ndikithia ndene ya kiama kia no peu na kitire muberu nguge no tuijoka kiama kiria tuigwate ndene ya Meru kigijoka kiama kiria kionka ndene ya Meru na iko kiama kiria tubati gukumia na tugaikumeria tuko ya narua kiripotera Meru TV kuma Bore mbita wa Mwende wala Ibu ya Mwende wala iboni na diungayo wari mugambithania munene David Maraga ntere siadaraka kaunti ya Tharaka Nithi angaratanitwe ni akari alaba mwili utonya barabarani ya wita Tharaka University bakiwa nteriu ni semoneni Rais Professor Kithure Kindiki na mutungiri wa Ndiguru Rais William Ruto ndagara weguna no ina ripoti Urau arenjanji munene kana Chief Justice David Maraga ntugo ya munde na riongete agicigo munge kia Tharaka araumbire kwebethera chagekere ndiongeno yake akingere mbiombe kere junction ya Kothongera University ya Tharaka na gukoroka ba marimanti arakweregereto kwareria kari Gambio mbethe baba na muthoro bakingeria musafara wa Maraga bakina gatuta mkere Rais William Ruto wa mwana munini wake Professor Kithure Kindiki na kinya kwandika manira kona ni bedroom ya Kithure Kindiki na William Ruto Gambio mbethe baba bakiruta gitumi kinene ga kuingeria Maraga kwariria muingi ibogete baba tikwenda utongoria bongeta tiga bwa Rais William Ruto wa mwana munini wake Professor Kithure Kindiki na mono bakiuga batikwenda ciatha cha irumika na muntu kuwa one time Comrades power! Comrades viva! Viva! Comrades viva! Viva! Tumajina naitwa Rocky na tumesema hapa tunataka watu wa agenda. Kama hauna agenda usikanyage hii barabara. Huku tumesema agenda ni tu Mimi ni mkazi wa Tharaka. Na hapa Tharaka ni tutam. Hapa Tharaka hakuna sera tunataka. Sera ya Professor Kindiki imetosha. So hapa mtu yote watu wakuje kuuza sera. Lakini hatutaki siasa ya matusi. Na sisi one term ina sound kama matusi kwetu. Nikikuja hapa ni kwa Kindiki. Na sisi ndio Kindiki. Kindiki ni fire si fire. Kindiki ni noma si noma. Noma. Sisi tunasema ya kwamba viongozi wale wote ambao wanafikiria Kindiki si kiongozi, wale ambao wanatusi Kindiki, hatutaki na tuwataki hapa Tharaka kwa sababu hapa ni bedroom ya Professor Kithure Kindiki. Ni araba ugete boibonete matunda mathirikari ya Kenya Kwanza. Lami kwa hii nchi ya eneo Malaga amepitia nao, ametumia lami ya Kithure Kindiki na William Samoei Ruto. Maji tunawekewa, miradi yote ya serikali inaendelea fit. Maraga anataka kutupea saa hii, angefanya akiwa CJ. Ange-implement hiyo mambo akiwa CJ. Huwezi kimbia hapa saa hii utuambie president ni one term. President ushaona president ni one term. Ushaona president ni one term. Sisi ndio Ruto na Ruto ni sisi, si ndio? Tumesema ni KBB kazi bila break. Leo hii tuko hapa, mimi ni mkazi kutoka Western na nimekaa haya maeneo for 4 years. Wakati tumekuwa hapa tumeona Kindiki akifanya kazi. Wakati Kindiki aliingia kwa serikali, tumeona lami imeanza kutoka saidi za Meru ikiingia huku Tharaka. Si ukweli?
tangia Kindiki aingia serikali tumeona anataka kutujengea affordable housing. Sio ni mzuri? Sasa sisi tunasema tuko tutam, tuko nyumbani kwa Kindiki na mwenye anakuja hapa na ujinga yake tunafanya nini? Sasa hivi tunaona maendeleo yanaendelea, tunatengenezwa lami, stima imeingia hapa university, affordable housing. Sasa kuna sera nyingine tunaweza uziwa. Sera ni ya barabara, ni ya housing, ni ya maji na miradi yote imeanza. So hapa tunasema ni tutam na tutaki kumagechiga munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritoka mbetandagara oaiguna tukirekana nayo Gunshepa Department program irurite polytechnic ntere cia Kangeta barina moroto yo ukiri antwaka baokurubwa ati na kinya kuthiria ndwa cia kimumbere atongoria bara bokare Kilima Mbraya bakiaria bawete county ya Meru nititana mbere ukojera ndwa cia kimumbere mubango riyo niyo taririte mawe ya kithomo na kinya ngwataniro na atongoria mamatora nikenda kuthiria mitugo itibui mukiri onkonja niwe na ripoti mwana kumbi dai otakuiga mwana Gunshepa Empowerment Program iretongoretwe ni Sister Lucy Kanjera indi ni barurite skuri yote ya Nobundi neo polytechnic interese Kangeta irinjire mwe yote theria kurona manto ya koni gender based violence ira yumbite kwithira itongoria county ya Meru na muno skuru ikitethera ciana bare na baraba ingi bao batiuciumba na barakinya bonerana beba nunu kenda baiwatira kosi cio te ya Nobundi ntukwera tukurura training center yetu yari ya hair dressing na beauty training center ye igatethia ri betu ba Igembe Central baraba umite akwi muno na Kangeta kwa Gunshepa sisters baraba baingi bethera batikumba wita kuthomera kuraja kinya bae ikanya no ntuba kwithera ba mabari na twana center yetu tukomba utetheria ari ba kinya bari na twana two tukamenyerwa center nene eye yetu nonto turi na kinya ndikia ya twana tungi bara vanarabo twethera tukimenyera ndani ya center hii. Sisters wanafanya kazi nzuri. Sasa wame extend mpaka kwa women na girls. Hii hawa young girls sasa. Hawa ndio tumeona sasa wanahitaji simple skills zile ambazo zitawasaidia kujisimamia na kusimamia familia zao. Skuru yetu kururerwa ri yatetheria na beto witambere. Namna gani ana beto batechoka kurwa manara tauni utwa ndakaye boda boda umunekera 200 yeta kura pads remote ukeboto maana beto batora nara njirene no tombwa mutiari yote na beta na hiyo mote na chiona tekwenda woku mwana yenda pads akamenyenye yawe etia shilingi 70 chaweta kura pads uteona mwana atafanya namna gani si ataenda huko kuomba kwa mtu wa boda boda ama kijana anachuna miraa kenda mwana omba weta hata kwethero ena pads. Saa ingine si makosa ya mzazi, labda hauna. Lakini nashukuru sana sister hapa Gunshepa over platform ya kuwata skills racha atomabo ambao wetata wichuira. Na wote okoyo kia korobeto wekera kiri ikundi bya table banking. Kenda bona mbeja sawi wetata, sawi ichiendelea na kwanjirire biashara chio. Kaita kauba waiteoni atongoria mwanya ona kinyere obisi ya mubunge wa Ekurunu Elizabeth Kailemia endeni batarite mwingi ati kaita karaba kwamba kwithia bakirwana nontubo niraba kairita mustari ne yombere kirimantu ya koniendwa cia kimisi ibo kuibo Ekuru babi mugotora kwira tware tweni tigeni kumama na arume kumama na ntomurume te kumaanisha kwibora abwethia sini sawa itobere bakeya kuthithia tendo keu bakagwata mimba bakagwata ukimwi na bakagwata mirimu engirera igwatanitha guokolokera wetatia kuthithia mantu jau sini sawa. Number 2 yotegera cases cia mimba cia twana ndene Meru County 24%, number 5 in the country. Ibo kuibo ndene Kenya ya kwethera kwikie wakikwayanwa Meru County no katwewa Meru general niera inatwana 22 tumwale tu pregnant na tuteginya kuo turenda kurana gender based violence na njireu nionto otheni kanokia ibo kureta gender based violence tukenda tuna ndu bawe na twana na bate kuona bia kuria ithenenge yale akigo batami bawe bonka amto akoroera chaine bawa akoroera chaine ukiwata twana si unajua vile maneno ilikuwa
Sasa hata watoto wetu vijana, tafadhali tobarerieni na tobaritane consequences chawekira anabanzuke yo mimba. Muntu akura thai muhora Biblia yuanjeso akaua oni mjeso alitokana ndane nkero murungu ndi na bonda lakini okura no monga tatia loitoke akwithira ri umwe baraba kura no ntuingwitikia ntatu ikwaru iri ukuma ontha oni mukuru ni ukuma uri awe mwekuru kwirwa chio Oriu kiri atongoria bani bawite kithomo no gitumi na ikio kikomba kwithia kitetheria kurwana na andu cia kimisi. Violence nteto inacio tukiakuritania na beto skuru mantu yetu yaeta bubwega ciari betu kintu kigi umbo twirani na early pregnancies kana teenage pregnancies ni mantu ya kithomo. Nkiripotera Miru TV kuma Kangete Gembe Central Mbita Mukiri Onkonja. Sana mwandiki wetu wa Mteto Mukiri Onkonja na tubariboti na njira kinyaniro na tutana mbere na Mteto sietu na we mubunge wa Kiaro Ndindi Nyoro na wete wendia bwasha siasa Safaricom no batere koronge kwa nonto maudu yarahi kwendo na yoni ya manunu mno nkuluki ya yara yari dhokone. Number one, very incompetent for anyone to come and just dump to Kenyans that they are selling our shares at what they call market price, and especially when the market has been grossly bearish. But now this is the point. You sold a narrative to Kenyans, a self-interested narrative, that the Safaricom share price at 34 shillings was being traded at an unimaginary premium. As late as last Friday, the share of Safaricom in the Nairobi Securities Exchange actually crossed the 34 shillings mark. So we are calling upon those people in government who are auctioning our assets for a song. A time has come when the markets themselves have betrayed you. The markets that you are hedging your narrative on is already past your transaction price. And therefore it is now time that Kenya halts and suspends the sale of Safaricom shares to Vodacom immediately, because Kenyans are already buying those shares at a cheaper price in the market. And because we've been seeing those in government just dumping and they don't want to take responsibility to give credible feedback to Kenyans in terms of this transaction, I want to tell them this. We are giving you time to respond to issues that Kenyans are raising. And if people who are charged in negotiating for Kenyans will still continue to talk on behalf of the buyers, I am giving them this ultimatum today, that I am going to give Kenyans the contacts of the directors of Vodacom so that Kenyans can engage them directly on behalf of their 100 shares per Kenyan, which the Kenyan government is selling. So we are going to give the number of the chairman of Vodacom, Justice Saki Makozoma, and the CEO of Vodacom, who was here actually to sign the deal, Mr. Shamil Aziz Josub. So if the people in government cannot competently address the issues Kenyans are raising, Kenyans have their phones and they have the ability to engage our buyers in a competent discussion so that they stop taking Kenyans for granted and our assets for granted. Nawe Kiogora Gikunda kuma isio bunge kia Buri na ameniletea nene mibango ya empowerment harawete mana ele yatumba utede mukari na yatumba kudhiria mpara haranende hauretia siasa weka siasa ande na oswa ntaira ya kudhiria kinyamara kia mpara. Mwendo ya laibuni no banganete riboti. Musiasa Kiogora Gikunda noro kumereria matagete kia mumbungu wa Buri nonaniti ukirira bune ni mipango ya empowerment iraitite na mbere arayorweyo athithikite gicigo mbunge kia Buri akiwa kari mbeca ira bakunenkerwa ciringi maneleti umbo batethia ndi ni witi na mbere bakwenda akiromba atongeria bara bathuri kuritira kari ngwira babatumire obaritira para
enene mono ugategera otinto bie miundene anto iba gusafa mono impara eje na thirikari te ajokia effort ye ku provide irio bira bibatere kwithira bie jawarira kwina mpara abunge kwetu bate kwariria mantu jau abakiri kira bothidi kwija bakojuria antu bienine bakaba magana jairi babatindetie ntuku so ituku encourage abunge betu bae Ameru heshima. Ameru ti mtu okwewa magana jairi thai twitite kwambiria ngugi ngai na as we speak toba Meru na inya Kenyans batina mbecha cia mbeu kira thirikari bati kwija ni program ya kwambiria kweja na irio bya musanda na apart from that bakambiria kweja na mbeu ata subsidy nontu tuendelea au imiundera mingi tiomba kwando nontu for 2 seasons to harvest na any other than season so it will be a very big challenge. Ali na bunge betu na baraba in leadership dai mantu ja siasa bachieke kando siasa chikeja ugategera IBC ekadikria riria tukambiria kuringa campaign thai focus ni na gwitira wananchi ngugi na riero mbare kiogora kire thirikari na nikenda kwagirithia kithomo ariwa mantu ja mathomo ugategera na i tora turaragia tukauga ana betu baraba inge batiromba gucoka cukuru nontu bakwithira government ite provide mbecha cia capitation barira ana bandimeto cukuru batirite ukoria mwana uyu agera kwandimeto cukuru atena uniform atena mattress atena ai ukaeta mumamie na so government is serious about it provide mbecha cia kureta cia kuthomithiana na bombe kwetha iba ku provide nya materials tayo tukugira materials in terms of school uniform mattresses chiko chukuru ikenda na beta chukuru yu bomba kwethira boko mama kuluki kiogora na rombete ya karibabore kwisiebelia meteoneje ya siasa ya kunenkerwa mbesa akiwa we ari tayari kurura gite kia mbungo wa bore getomia kwa na thomete sheria na ari na akiri ya kuelewa kiramo karia kwenda antu betu ba Meru tafadhalini bukenda utumikirwa kwero magana jaire jatebotedia biani na biu bugweta bitebotedia kira kikabotedia ibarete program injega chiomba gutethia antu kuona irio urundo mete sheria ndina akiri ya gwika kubutetera na kuthiria ngugire MPIA otegera ki constitution ngite ngugire MP tiko ku represent antu it to represent the will of the people na otegera antu bamwe baraba ingi turenda roji turenda ngakachi yetu chidom chiona ngugi so nenda Kenya ikenda tokeria ana baba yetu twathomithirwe kiripotera Meru TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni na riboti ni tukira katanta kirente tosieto hugoro baruari nkatho cia mwanya kiribara bonde pombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakunera kaita kathongi mbeta wa Teri Mbabu na mwana ni ile wa mathithio ni Paul Ngojire.